Yes, mbifurije umugoroba mwiza rero abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Emile Official. Nizere ko buri wese akomeje kumererwa neza, nizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza. Mbifurije gukomeza gusoza neza weekend. Turi ku mugoroba rero ku cyumweru ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese, ikaze kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mukomeje gutanga ibitekerezo, ikaze kuri mwebwe mukomeje by'umwari kudusubscribinga, abakomeje gukanda like ndetse na share. Mwese mbifurije ibihe byiza cyane kandi mbifurije umugoroba mwiza cyane. Munyemerere rero turebere hamwe amakuru akomeje kugenda agaragara muri kano kanya, amakuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko aho tugiye kurebera hamwe bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye papa yuko by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi hagaboneka karidinali. Ndakubwira ko kandi umwe mu bigeze kuyobora umugambwe ari ku butegetsi cyangwa se ishyaka ari ku butegetsi rizwi nka CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi yaba yamaze gutabwa muri yombi. Byagenze bite? Ndagaruka kandi kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko yaje kwamaganira kure igenwa ry'userukira Kenya rero mu gisagara cya Bujumbura, mu gisagara cya Goma, mu mujyi wa Goma. Ibi rero bikaba bikomeje gukurura impaka zikomeye cyane zishobora kuza gutuma hongera kwaduka indi ntambara cyangwa se iyindi mirwano nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara rero by'umwihariko tugiye kubirebera hamwe muri kano kanya. Ni uko mwese mbaye ikaze ndetse nanabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Niba uri mu Rwanda, niba uri mu Burundi, niba uri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'andi, nkwifurije ibihe byiza. Abari bwota amasimbe mwese nkomeje kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Reka turebere hamwe by'umwihariko bikomeje kuvugwa, tuyabanyizirize mu gihugu cy'u Burundi. Niba utameze neza, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, uyu mwanya nawe tumeze neza, ejo birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese. General Jean Bosco Ndayikengurukiye rero wahoze ari umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD kuri ubu ngubu n'ubundi akaba afungiye muri gereza nkuru ya Mpimba iherereye mu mujyi wa Bujumbura cyangwa mu gisagara cya Bujumbura. Akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ubucuruzi butemewe bw'ibikomoka kuri peteroli, ibizwi nk'ibitoro, bikomeje kuba ingorabahizi mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga ko kandi General Ndayikengurukiye yajyanywe muri gereza kwa kane w'iki cyumweru gishize cyangwa turimo gusoza. Jean Bosco Ndayikengurukiye kandi yahoze arongoye umugambwe uri ku butegetsi cyangwa se yayoboye CNDD-FDD no ku mirongo y'imbere ku rugamba. Muri 2003 yagarutse mu Burundi ayobora ishyaka Kaze FDD. Muri 2015 General Ndayikengurukiye kandi yari mu bamaganye manda ya gatatu ya Perezida Petero Nkurunziza, umuhisi wahoze ayobora igihugu cy'u Burundi, bimuviramo rero guhunga igihugu ariko aza gusubirayo mu mwaka wa 2021. Akurikiranyweho rero icuruzwa ry'ibikomoka kuri peteroli mu Burundi mu buryo butemewe, nubwo kandi nta rwego rw'ubuyobozi rwigeze rutanga amakuru mu bijyanye na dosiye y'uyu mugabo. Amakuru yagiye hanze avuga ko akurikiranyweho ibyo byaha by'umwihariko, nubwo hari abandi bantu bafite ibibazo bimwe, ariko kandi niwe wenyine wajyanywe muri gereza cyangwa se mu ibero rikuru rya Mpimba, ndetse bikorwa atabanje rero kunyuzwa kuri sitasiyo ya polisi. Urundi kandi bwagize ikibazo gikomeye cyane cy'ibara ry'ibikomoka kuri peteroli mu myaka irenga ishize kugeza na magingo aya ngaya. Bamwe rero mu bacuruzi banini cyane by'umwihariko batangiye kwerekeza amaso muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri Tanzania, nyine no muri Tanzania mu rwego rwo gushaka ibikomoka kuri peteroli. Bikavuga ko rero Ndayikengurukiye yayobotse izo nzira atangira gucuruza esansi rero yagiye kura ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero ubushinjacyaha bubisobanura, uwavuzwe by'umwihariko muri ubwo buryo abakurikiranyweho rero guhungabanya ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi. General Ndayikengurukiye kandi yabaye umusirikare mu ngabo z'u Burundi nyuma y'urupfu rwa Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Nk'uko bigaragara yinjiye mu nyeshyamba by'umwihariko aza kuyobora CNDD-FDD mu mwaka w'1998, nubwo nyuma yaje gukurwa by'umwihariko ku buyobozi
ashinga irindi shami rero ryayo ryitandukanyije by'umwihariko nayo yasuye mu Burundi 2021 nyuma y'uko Perezida Ndayishimiye amwijeje umutekano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Reka nkomereze n'ubundi muri iki gihugu cy'u Burundi. Nanone Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yasabye Papa Leo gusura igihugu cye akagisomeramo rero misa y'amateka by'umwihariko ndetse no kugiha umukaridinari. Yabigarutse rero kwa gatanu ku itariki ya 15 Kanama 2025 ubwo hafungurwaga ku mugaragaro Bazilika ya Mugera yitiriwe Mutagatifu Antoni w'Ipadua. Paruwasi ya Mugera kandi iri mu ntara ya Gitega yashyizwe by'umwihariko mu rwego rwa Bazilika no iba iya mbere mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yashimiye Papa Leo kuba rero by'umwihariko iyi Bazilika ariyo iya mbere by'umwihariko yagenye kuva yaba umushumba Kiliziya Gatolika mu isi, amusaba kuyihoza by'umwihariko ku mutima ndetse no kuzayisomeramo misa y'amateka. Ati tuzanywe rero no kwakira impapuro dawe n'umubyeyi wacu Papa Leo, aho rero Kiliziya ya Mugera yitiriwe Mutagatifu Antoni wa Padua ibashije rero kwitwa Bazilika. Kiliziya Papa rero atanga rero by'umwihariko tukaba tumutumiye rero kuzaza kuyidutahira igihe azabona ko gikwiye azaze by'umwihariko iwe mube. Yakomeje agaragaza ko kandi mu gihe uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika mu isi yaba agiye mu Burundi yasomera misa ya by'umwihariko muri iyo Bazilika igihugu cyahawe. Ati ayisomeremo by'umwihariko misa anaryame by'umwihariko kuko kuva uyu munsi habaye iwe. Iyi Kiliziya ya Mugera yahoze by'umwihariko ari ahantu herekana ukwemera kw'abakristo bose, kuko rero aha n'abaporoso by'umwihariko barahagenda, na hano rero by'umwihariko n'abarundi bose bisanga. Ati turanezerewe cyane kandi turashimira cyane umubyeyi wacu kuri iyi mpano. Yakomeje ashimangira ko kandi ari impano ikomeye cyane Urundi bubonye ndetse asaba Papa Leo n'ubundi guhora ayizirikana. Ati niyo Bazilika ya mbere rero abyaye nka Papa Leo by'umwihariko uzamutubwirire rero ngo uzahore wibuka imfura yawe. Turasaba ko rero iyo Kiliziya ya Mugera iba iya Papa, yatubera by'umwihariko ahantu tuzahurira n'Imana, ahantu h'amahoro, ahantu haruhura, uzahagenderera wese, ahantu by'umwihariko hadukangurira gukura amaboko mu mifuka tugakora by'umwihariko tukubaka igihugu cyacu. Ndasaba abarundi bose kandi bafite ubushake ko twakubaka rero aha hantu, kuko rero nicyo cyerekana ubumwe bwacu. Yanakomeje kandi by'umwihariko agaragaza ko Papa yarakwiye guha Uburundi umukaridinari uzacunga iyo Bazilika ya mbere bahawe. Ati mutubwirire Papa by'umwihariko muti Bazilika barayibonye, ariko kandi haracyasigaye by'umwihariko karidinari uzayicungira. By'umwihariko ndifuza ko abazasengera by'umwihariko muri iyi Kiliziya bakwiyumva nka Mutagatifu Petero igihe yavugaga ngo mwigisha birakwiye ko rero twibera ahangaha. Ni impano rero ikomeye cyane, kuko aha hagiye kuba icyicaro kizahuza abakristu bo muri aka karere. Mu mwaka wa 1908 mu gihe cy'umwami Mwezi Gisabo nibwo Paruwasi ya Mugera yubatswe, itangijwe by'umwihariko n'abamisiyoneri babiri, Padiri Van de Blet ndetse na Padiri Van de Liwe mu mwaka wa 1922 ubwo Uburundi rero bwabaga by'umwihariko nibwo bwatangiye by'umwihariko kugira Kiliziya yigenga. Paruwasi ya Mugera by'umwihariko yahise iba icyicaro cy'umwepiskopi wayo wa mbere Musenyeri Julian Louis, nk'uko bigaragara, bityo ihinduka by'umwihariko katedrale ya mbere mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bigaragara. Mugera hahoze kandi hitwa mu Mana za Mugera, niyo yibarutse abaseserodeti ba mbere b'Abarundi, Padiri Patrice Ntidendereza ndetse na Emile Ngendangende bahawe ubupadiri mu mwaka w'1925 nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko byamaze gutangazwa. Hanyuma kandi reka dukomereze kuri aya makuru yandi akomeje kugenda avugwa mu gihe mu mujyi wa Goma ibintu bikomeje gushyuha ndetse bikomeje no gufata indi ntera, mu gihe umutwe wa 23 ukomeje gahunda zo kubaka ibice byose bafashe, haba mu buryo bwa politike, mu
mu buryo bwo gucunga umutekano no gufasha abaturage. Amakuru akomeje kugenda atugera akomeje gushimangira ndetse akaba akomeje no kugaragaza neza yuko ibintu bikomeje kuzamba ndetse bikomeje no gufata indi ntera nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose kandi bikomeje kuzamba ndetse n'umwuka mubi wongeye kuzamba mu gihe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo kwiyamiriza igenwa ry'umuserukizi cyangwa se ry'userukira Kenya mu gisagara cya Goma kiri mu ntara Kivu ya ruguru. Ibiro by'umukuru w'igihugu kandi wa Kenya byarasohoye urutonde rw'abagiye rero guserukira icyo gihugu hirya no hino ku isi kuwa gatanu igenekerezo rya 15 uku kwezi kwa Myandagaro 2025. Muri abo harimo rero uzaserukira Kenya mu gisagara cya Goma kiri mu minwe y'umuhari M23 urwanya leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ukoresheje ibirwanisho. Ibi ntibyanejeje rero igihugu cya Kongo nk'uko bigaragara mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'icyo gihugu ryashyizwe ku rubuga rwa X kuri uyu wa gatandatu ushize tariki ya 16 z'ukwezi kwa munani nyine cyangwa se Myandagaro. Bivuga ko kandi igenwa ry'abaserukira ibihugu byabo ritegerezwa gukorwa hakurikije amategeko mpuzamakungu hamwe by'umwihariko n'ayagenga imigenderanire nk'uko biri mu masezerano ya Vienne yo ku itariki ya 24 Ndamukiza ubwo ni ukwezi kwa kane mwaka w'1963. Kugena userukira igihugu cyere by'umwihariko ubanza kubyemererwa n'abategetsi ba Kongo ndetse nk'uko bigaragara ukanaronswa uruhushya n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'icyo gihugu n'amakungu. Niko iryo tangazo ribandanya rivuga. Iryo tangazo kandi rivuga kandi ko kugena userukira Kenya mu gisagara cya Goma kiri mu ntara by'umwihariko ya Kivu ya ruguru by'umwihariko igwiriyemwo amabuye y'agaciro bidakwiye kandi bidashobora n'ubundi gukorwa by'umwihariko abategetsi ba Kongo by'umwihariko batabimenyeshejwe. Kongo ivuga ko kandi ako karere kigaruriwe na M23 by'umwihariko ishyigikiwe n'u Rwanda. Ibyo rero icyo gihugu cy'u Rwanda gikunze kwamaganira kure kikavuga yuko rwose ibyo ngibyo ntaho bihuriye. Iryo tangazo rivuga ko rero harangwa gusinzikaza agati k'akazina muntu cyane cyane by'umwihariko abasivile by'umwihariko abagore ndetse n'abana. Ibyo ngo bikaba n'ubundi byemezwa n'abahinga ba ONU hamwe n'igisata cya ONU kijejwe agateka kazina muntu nk'uko bigaragara ku rubuga rwa X. Kandi umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Kongo by'umwihariko ndetse n'amakungu Madame Therese Kayikwamba avuga ko yamaganye umushikiranganje wa mbere wa Kenya ari nawe by'umwihariko ajejwe imigenderanire Musalia Mudavadi aramubwira by'umwihariko aho igihugu ciwe gihagaze kubiraba igenwa ry'userukira Kenya mu gisagara cya Goma. So bwa mbere kandi igihugu cya Kongo by'umwihariko kidogera Kenya kubera umubare wa M23 mu myaka ibiri iheze. Kandi umushikiranganje wa Kongo by'umwihariko w'icyo gihugu yari ajejwe imigenderanire Christophe Rutundura yavuze ko Kenya ishobora kwikingira by'umwihariko ingaruka zova mu kwemera ishingwa ryo muhari. Icyo gihe byari bivuye rero mu nama yari yahuje Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa arongoye umuhari wa M23 yari afite intumbero yo gutanguza riri huriro Alliance Forever Congo. Mu kwishyura rero ari mu kiganiro n'abamenyesha makuru Perezida William Ruto Samuel yavuze ko Kenya ari igihugu cya demokarasi ko rero nta muntu ubuzwa na leta rero gutanga amakuru ayariyo yose. Niba umuntu agiye hanze rero agakora ibyaha tuzomukurikirana, ariko niba umuntu yasohoye itangazo nibangahe rero basohora amatangazo hano arwanya buri munsi abantu basohora amatangazo ayo niyo demokarasi nyayo. Icyo gihe leta ya Kongo kandi by'umwihariko yahamagaje uyiserukira muri Kenya kubera icyo kibazo. Haranavuzwe cyane ko rero bashaka kwirukana guserukira Kenya Kinshasa, ariko ntibyabaye. Perezida Ruto kandi yanavuze ko nibafata ingingo yo kwirukana ambasaderi wabo kubera itangazo ryasowe i Nairobi, ibyo n'uburenganzira bwabo, ariko kandi ati sinofunga umuntu kuko gusa yasohoye itangazo, kuko ibyo biranyuranye na demokarasi, uko niko ngewe nteye. Ibi rero bikomeje guteza umwuka mubi ku buryo rero ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kongo bashaka kongera gutangiza ibindi bitero nk'uko bikomeje kugaragara. Mbashimire, tugereke mu kanya.